米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。我一这一大古米古米努达棒，主的恩典是我们的力量。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚杜苏瓦的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以蒂杜斯萨卡杜萨阿兹方。Tusa kusapau atusir suarsa unini a mikumi ko sakafana ita ihkar amafana ami patleng ami naon amutsur ko lemak atau sakangaay ita makuras ko urip saan。提多书第2章第12节说，这恩典训练我们弃绝不敬虔的行为和属世的私欲，在世上过着自治、正直、敬虔的生活。萨利嘎嘎奥，达拉祖啊，乌努加兰阿什马伊，阿里海过达第一海，阿多hun尼马盖希过法鲁祖努达条阿吉拉绕，尼高里拉马路维多尼耶斯基督徒过哈卡。Yo misikar ita pang kuurip ita pauripan ningra kita palias nai tati ihai。虽然有许多属世的事物是邪恶败坏的，并且人心常常被诱惑而犯罪，但耶稣已经胜过了世界。当我们与主连结，他就拯救我们脱离凶恶。米多伦吉达。我们同心祷告。Tapangaw, tatlamaan ko mikumi iso, ami paorip itakwanan, palias nai nohkalan tatiihay lemak. Sa itsulan ako, milipet tu falutsur. Ta tanagtag maikas ko pitier ako tiswanan。主啊，你恩待我，救我脱离属世的邪恶。我要努力操练自己的心智，使我有坚固和成熟的信仰。Pakai ni i tatamaan nay angangan nutabang ji Yes Kristo mitolon. Amen。Nanay mapalamer no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。